Nagosogeire omwancho murigere begetaseni Ndizi TV wairebuya ande onse asogende tokobo kwego kena kubwatia emero beliyegetaseni eke chiaragire Chinsa Ikomi chiabono mugoroba chinga kichingia na endengo ko arigani onyale ko bogosanga amona inche amayanga nyale ko bagagwateka ko ruchingongo ao imena isiko ya orogongo ruwa Gusii olito kubwatana nere wetera somo na bwemanyaliga ko kwa Joshua uteliterane ngoro kwa Josephat Amisi ngwira nanda sekero getarige tambe lintunyale ko batokomanya mange. Omwancho murigere inyora boigo gwetera so mtandao Facebook na bagotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na boyo gwetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana unyare koba weko mwanya na kianyarire koba gagwateka emaragoba ya bona toko chaka kurwa ase county ya Kisii anene kurwa ase ward ya Bumpaba burabu ime constituency ya Bumachoge burabu nigo bono omwe msiebe ward yo Beatrice makwera nyare koba gagwesokya na kubwatoka amalieta ya bana bali banyarete koba kwenyorera ane no gusira gwechisemi ekobwatakana n'ekibasya nyate ko bachiko bwatokwa na obotenerwe county ya Kisii ise mugavana Simbarati kagukwana ase ensemo eyo ya Bumpaba burabu Beatrice boigo nigatebiro murobelio ibwogo chora na koena na amalieta yo asabana banyare ko bakwenyorera chilingi chiri busatokero yomo nigobone nibera chikobe kwenekenya nyare ko bagegusira abana bwase chisemi chiabo chakira litiko Musibati mheshimiwa bwe wodi kurunga Beatrice Kerubo makwae ase itikulia lera kurumambia ego nabeire iga se ward office nale kwa abantu bane ba apply te pasari abantu bane babiri no mogoko batebire no mangana ya banya corona wonu tigangire chinga kichingwa gwakira umugavana itonga amangana yambu ya kora kwa abantu baito pasari elinda abana basome nande ngotabya abantu be ward yanenga finance yo yabune go chaka mutinyo saba kuchibusyo ngo rutole naende pasa riende bone go chikoba chimilioni 5 bone ikatora chimilioni 3 tokere ward bone ikatugo chikurwa chimilioni 5 omontone onyo ise kabisa umuibuli onyorete pasa ri akaruero akakende school ne chirubo 3 ne etoto oven ne chirubo 5 abantu baminto moro chimbuja na rule pasa Omosaki itomel ready momanya nagene tokoba kubwati roboti urumwancho murigere kerora nyara koborogo toikira noegwe asenchiro boikiranu anene asense yamo ne Chinsa isato chiabono botuko togo sukamote magigaya abamenyi korwa sekenyoro kiagomba ikegotoka ime ward ya Nyakoe korobekana kubwatekana na obobego sechipara chimbe asense meyo bono nigo omwe msibe ward yo ya Nyakoe kosmaso bagya nyare kobaga weso kibene na gukwanira abamenyi abwa asanyale ko bakobaene kaliya buna anene ase bunge ye county ya Kisii ase budgetary supplementary ya nyala ko bagegwetigwa ase chinga kichabango iga nigo bono ya nyala te ko bagekobeka chibesa kandeli kwene kyabuna epara eyo okurusia arago chigomba kyanyale ko bagekorosiwa ase nchire boikerano korengana na Cosmas nigatebire omonya kondo yiniga kagere boikerana ase nseme yo litkole Jumatatu omukobyogocha elinde anyale ko bagagochaka bene obwagachi bwe pare ya nyale ko bagekobembe ase miaka emenge Epare ya gomba ekana akole tamangane supplementary ekana so assembly na tua ede tiendo ko ke supplementary budget epare na una ete first priority eka omo contract na nyewa mo contract ya korogana wachi para chinyinga kore marakini un promise rero na tua kwane igora promise tinga ngo jare ngo Friday aja kore me pare lakini nande lero oncho ire baotebire ngamande yagocha epare yagomba abantu bagomba ndete ko batebinge pare ino kole mwere ase kur county government yachaka ni maite ngamwanya kole merupara lakini for the first time nje kole me pare nande be komoro mumya ni maite ngani nwa bale mia banene moko rusie mesima moko lete chiro ito ya Nyakoe
Amariganio ya show ya Kisii ya kagere ko bakorekana wiki ego chautakira chitariki isana mwikira chitariki kianda nigo agenderete ase omochi o Kisii kolenga nabo bwatani abanyare ko bagoikirana ase omoyega bwa marigania nigo batebire bagenderete ko bakwenekia buna kiregento kirikiganire ase show eyo eranyare ko bego chako mukubyo gocha nigo byanyare ko bigoikirana ase nchira yo boikirano. Again, thank you. Now, I want to say, Chairman has opened the session. We are now free to call our first presenter, who will do a few slides, after which you take breakfast, then we'll usher in the judging briefing session. Are we together? Branch Manager, please can you present the few slides you have? Welcome. Thank you, our coordinator. So I'll quickly take all our attendees through the slides, majorly just introducing the show to you and telling the show dates, the show participation charges among all the show run days. So as indicated on our slides, I hope all of us are able to see clearly. Togoska mutwe serikali enene ya Kenya kubwatira na boigone byombe bitari bya serikali nigo biene kirenga byanyale ko bikwaga cha anene edamu ya mache senseme Lokichogio eyego toka ime county ya Turukana bagokwana kurwa senseme yo nigo batebiro kwaga cho edamu nigo rachikobo kwenekia bunanene konyale ko bokoreta amache aisaine cyase chituko na boigo ayara chikoba kweneki nganyale ko ga kwenekiwa nganyale ko baga gusialerwa ebimelia boigo abobisa abesere kali abanyara ko bawikirana asomo yego nigo batebire anene damu ibo igera nyare ko bagego chikwe kugusia omungusana no yunyare ko bagoko base omubaga bwe Chinsa kya Sudan Buganda na bigo ense ya Kenya ekobwatekana anene nabatugi abanyare ko bagutara ku rwense ya mogukia seyende eliyo koligia amache gukyase chituko cyabo. If there is something the community of this area is happy about, is the Dr. Deep giving them a water pad. Because one of our major problem in this area is water, lack of water. We have plenty of grass, but we don't have water. And that is the reason in most cases during the dry season, we cross up to Uganda, we cross up to Southern Sudan. We leave our grass because we have no water. Why we have done that dam is now to reduce the movement of these pastoralists from taking their livestock outside the Kenyan boundaries. Because they can get water, they can use that water both for domestic use also and for irrigation, so that they can be able to plant and even keep some little pasture within that particular area by doing what we call pasture development. Reduce that tension, the animosity that is Togo ikaimeye county ya Kiambu magega ya okwemburunganyo kwanyale ko bagokubwato kwa anena bamenyi bensemo ya Kimende ere constituency ya Lari ime county ya Kiambu igoro anene ya umurobiri bukugora noko ni chindemero sensemeyo bono nigo obotenerwe county ya Kiambu bwanyale ko bogwesokia na kwarigania amaigeri go cyase abamenyi bensemeyo eri banyale ko bakomanya nabo igokeania anene ogotaigwana kwanyale ko bokorekana rogati y'abagori n'abali banyare ko bakone chindemero cyabo asensemeyo kubataka nabo bisabwo anene ba ewizara ye chindemero banyare ko bagwikirana kwena no basemyo bwo nigo batabira maigari yina chiko bakwene kiabuna anena keananiri okwemburungani kwanyare ko bago ko base ensemeyo asogwangoiga. We have land issues that ages even beyond 1970s, and that's why we invited these officials to make sure that they address some of these actually historical injustices that someone has to keep on making loud here and there for more than 40 years. These are some of the injustices that we want them addressed. Shida kubwa ambayo tuko nayo ni mambo ya shamba ambayo iko kwa National Land Commission. Sisi tunataka National Land Commission ikuje iangalie mashamba ambayo iliwachwa wakati wa jadi.
time ya demarcation ama land consolidation tuliachiwa mashamba mengi. Kama hapa iko shamba la recreation center inaitwa club area, tuko pia na shamba la kaburi, pia tuko na water points, na hizo zimeibiwa na watu, na sana sana hiyo ndio inakuwa shida. Tutigarete ime kaunti ya Kiambu abamenyi kurwa ensemo ya Githiga yegotoka ime ya constituency ya ime ya kaunti ya Kiambu nigo banyareko bagwesokia ase banyareko bakoragwa anene na omuchumba bwensemo eyogadoni wa mushomba guikira ase banyareko bakorobekana guikira ase egetuo kia banyanyimbo kia Githiga ase batebire ng'ani go bono banyareko bakonyora obokoreri obubeko bwa ase abobisa abo babanyanyimbo kurwase egetaseni kio kia Githiga bagokwana amane chinyomba nigo chomba boiganyare obokoreri obobe kurwase egetaseni kio ase atebira bange babanyanyimbo kurwa ensemejo nigo barabakurumi nabo igo anene bancherete okone nonye kwenye chinyasore ase echiro eya Githiga ase bono aganiria serikali nyenene nyare ko bagokora Ria bwabatenene babanyanyimbo asegetaseni ekyo kya Githiga. Polisi wote wa hii police station ya Githiga wote waombe tuletewe a fresh team ambayo itafanyia wananchi kazi bila mapendeleo, na wale wanakunywa wapelekwe rehab. Hapa kuna askari moja ambaye hata saa hii ni mlevi, saa hii ako hapa ndani ni mlevi. Hata wao wanajaribu kuongea hapa, wengine wao ni walevi. Wananchi wamekosa imani na askari ambao wanafanya kazi hapa, kwanza kwa sababu kuna wale ambao wanasemekana ni walevi wawili, hata saa hii ni walevi. Saa hii sijui kama mta manage kuwaona, na pia hapa imekuwa ni kama ni nyumba ya biashara hapa. Ni kama shoka haya. Mtu akishikwa na pombe mbaya pale, unakuja hapa unapewa hongo unaenda. Hakuna kesi inapelekwa kotini kutoka kwa lipeli. Nigo obonyabi obotindi bogenderete ase wiki ya kabere bono imeya account ya Embu eliogokora obonia no botumeki bwebinyegwa biri bitanche iri nabo igo bitarosiria sekerengo keria kegwenerete botenerwe serikali ene kubwatera no botenerwe county eyo ya Embu nigo bono bwanyareko babokobeka biara abakagero ataibake na bake bayo igo banyareko bagoiki ase bigambero ase boigo anene obonyabi boranyareko babokogenderana kwene kiabuna amarua ya tanche iri anyareko gagotigwa konigwa ase county eyo ya Embu. We have arrested over 300 persons who have been arrested and they have been arraigned in court. Some of them have been fined, some of them have been convicted, and they are serving their jail terms. We have also destroyed close to 135,000 of illicit brew in the region, in the 8 counties of this region. We are confident that we are going to do more so that we really achieve our objective. Tuko na goodwill ya political leaders na pia tuko na goodwill ya members of Umoroberio oyibo igobo gokora ebinyegwa biri bitanche iri ni gorandire na gwikira ime county ya Laikipia sabo bisabe serikali enene na boigobe county wanyana ko bakubwaterana amona bamenye kurwa sense county ya Laikipia na boigo gokora obosagane ochiase nyumba chiri cyo kwego kya echinyare ko bachikonia ase chinka chintambe amarwa tanche iri. Umesikia Laikipia hatuna vurumai, hatuna vuguvugu kwa sababu tumehamasishana njia tofauti za kutatua tofauti zilizoko. Tunaweza tukafanya mediation, tunaweza tukafanya reconciliation, lakini sio kila jambo tukakimbiza kotini. Tuweze kushauriana na kutatua na kuhamasishana. Sisi tunaendelea tu na hiyo uhusiano mzuri ule tumekuwa nao. Hatuna vita, tunafuata kanuni zile zimewekwa, na kama kuna wale hawajahitimu hizo kanuni
wamekubaliana na county government na commissioner that watatimiza ile maneno wanafaa kutimiza. Ningetaka kuurge other counties to follow suit na county ya Nyanyuki. We are law-abiding people and friendship ya kukaa chini na Goikere county ya Migori Mancho murigireria bunenchera ya moyo kwenekia abaremi chinswe banyareko bagosirwa asobokorerwa boboremi bono nige serikali ene serikali county swe una egetambukero ekimo kubasira abaremi abo banyareko bakwegendereria ase oboremi bwabo bwakira lituko abaremi abo boigonigo banyareko bakogokera ane no gosira buno kwase batebire wono mbachiko bakwenekia buna ligesa lie chinswe lyanyareko ba ligokina zaidi ya magunia zaidi ya tan 87 chakula cha samaki ambacho ni ushirikiano kati ya serikali kuu the national government kupitia kwa program ya Aquaculture Business Development Program ABDP pamoja na sisi serikali ya kaunti ya Migori. Na nimeshukuru sana siku ya leo tumepewa feeds za samaki. Tunashukuru sana na ningeomba tu hizi feeds ziwe tuletewe siku zingine za usoni tena. Tuendelee kupewa. County government anatuletea usaidizi. Usaidizi ambapo tunapata ni usaidizi kubwa sana. Sisi kama wakulima tunapata uzito zaidi kuhusu chakula ya samaki. Kama vile mlivyoambiwa, huu ni mradi wa serikali kuu pamoja na serikali ya county na inatekelezwa na serikali za county, na sisi kama program lengo abasai imeye ense ya Kenya nigo banyareko bagwese gosogoseme banyareko bakwesomya kubwatakana no moroberi olibwe serikali bokoena na amaigiri ge digitali rinde banyareko bagwekonya ase chinga kichigo cha amwa ICT minister imense ya Kenya Eluido Walo nigo abwatokire engwane ya se polytechnic ya Kitale somoroberio anyareko bagakoigora bokonyareko bokoena kebuna basai banyareko bagwese myagwetera ase jitume digital platform aseboigo umorobeli yurach kobo kwena na amaigeri yege digitali ukia sabasae elinde banyareko bakweligeria emiremo yabo ya kila lituko. Zile kazi ambazo ziko kwa sasa sio kama zile kazi ya zamani za kukaa kwa ofisi. Kazi ambayo tuko nazo kwa sasa ni kazi ya kutumia kompyuta na akili, na hizo kazi zitawapatia pesa nyingi sana, tena watakuwa wakilipwa kwa njia ya dola. We are not rolling out this digital skilling program in an isolation. It is part of and parcel of our digital super highway. Now that digital super highway has got the digital skilling component. It also has the digital infrastructure component, through which we are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable to enable us have access to reliable and stable internet all over the country. The government has 1,450 digital hubs in this country. So I think this is a good initiative and we should nagoikira unoto ikire omweli obwa Amayia Chinsa Ikomi asenchera yo bwenga yangatiye yanda mange togendete ko batu kwariganiria anene ase ensa mone Chinsa isato chiabono butukekera murachi ko bokomera nera Everino Sero linyara ko bwakwenekia buna Amayia gochire gwetera somun be manyereni gakoro kwa Joshua Auta na boigo oyo nyara ko bwakwenekia buna chibicha monelio gitia gochira senchire boikira ni gakoro kwa bigari nyanchameli italiane digongoro kwa Josephat Amisi na kuganirie oborigerio bya bwemorobeli tigarite megata seni Ndizi TV. Ndizi TV, Ubwansu.